te chibai vek ule world cup po an lo khel kluang zela har satna te boina te han om neu thin ma sela a moran bok nai don to a semi final khel tur po an chiang to a tun tuma hian Spain le France in khel tur chungchang hi han thlir ho na ma sa nei ila kan ti a ti chuan tuna karon soi tur hi kami mal ngai dan te po karon zep thawanga chuti ruale ro chuan football lama mi thiam te le an ma ni an lo in ton to na history sang te an soi chungchang vela te kan han khon khoma video ran siam kan ni a ti chuan atu lam nge intana enge champion tura in rin ti lama te po ha comment lama te po han soi ila mithiam sang ten Spain le France in khel tur World Cup sang hi somni paru semi final ani ma chon tur chungchanga an soidan sang te chu thlirin I han ngai thau le tiang o Spain le France football history hi khovel chanchina ramni in elna hau tak le mu nom berte jinga mi ani thina he ram pani te hi anin ne tok le thina ma se tun nai chawa hian Spain hian ne nan chang nem zo ka voisom thum pasari anin khel to a chuta chuan Spain hi voisom pasari chakin France hi voisom pathum an chaka voisari chakchok omlovin anin draw thung international tournament liana hian ram pani te hi anin ton fu apiangin in khel mu nom tak an chua thina kum sang kha zakwa somriat pali euro kha France ramanga le nei ania hemitum hian final khelin Michael Platini magin Spain hi 2-0 in an hea an chanchina Euro Cup masaber an choi zui tani kum sang ni Euro quarter final khan France bok hi 2-1 in an chakle a hemin hu hian champion zuin an hun lai rangkachak an mang chawa kum sang ni le paruk World Cup round of 16 khan Spain lamin ma ruai jok ma se Zidane ahava khel France lamin le thalin 3-1 in an ne le a Euro sang hi samni pani quarter final kha Spain hun thar aron thleng ve le a Javi Alonso a gol ni mangin 2-0 in ne na an changa he tournament a hian an champion zui ta nge kum sang hi somni pakhat UEFA Nation League final kha France lamin an le thal thiam zia lantirim Karim Benzema le Mbappe te gol mangin 2-1 in Spain an hea an champion le a Euro sang hi somni pali semi final khan Spain lam hian lami yamal a gol moi takle Dani Almo gol mangin 2-1 in France an ne ve thunga an champion zui bo kum sang hi somni panga UEFA Nation League semi final b ka in khel ro puile gol tam tak lu na Spain in France hian lo ne to boka rampani te hi an trophy lakza laka chuan an in phak tok le a Francian World Cup no moi voi ni an choya Europe voi ni tho choin Nation League voi khat an la a Confederation Cup hi voi ni bok an la a Spain po hian World Cup no moi voi khat an choya Euro hi voi li lai la in an la tam ber nge a Nation League voi khat an la to a chutiang khopa ram in ne tok le intum jing chuan ni tin an hun kal to a hian Spain le France in khel hian boruak so sang le in huat na thuk tak chanchin an lo nei to thina football pon lama hian ram pani te hi an la in ne kreng thina khovel in do pui pani na nu khan France hian Spain dictator France so a hun lai kha nazi lo tran pui thin tuwa an ngai awangin an ring hlel hle thina he political boruak lian tak hian an football a ngong aron nei zuya Euro sakha zakwa somriat pali final a France khan 2-0 in Spain an neam khati lai khan Spain goalkeeper Luis Arconada khan Michael Platini free kick kha lo dang suala France lamin an musit zui le a Spain mi puite tan chuan tlom na atana ril runat na vortop atling hiala kum sang hi le paruk World Cup kha France player zingaro pui ba Zidane cholmani ya chanchin bu te khan Zidane hi choltir to ong u ti in an lo soi musit le a in kheldon in Spain fans lamim France nam la Marseillaise an lo bu khum chiam boka ma se Zidane hian gol ro pui tak thun zuin Spain chu aron threm zui ta ni tin Euro sang hi somni pali semi final ma in
France midfielder Adrian Akan Spain superstar no pang Lami Yamal kha tong kamin aron kap dewa ma se Yamal hian goal boy tak thun khumin aron chang let thunga tun World Cup sang hi som ni paruk semi final ma chon tur hian Yamal bok khan tong kam mei nei tak mangin France hian lau turan nei chuan ke ba ni hi kan ni ke ma ni nge jin kan lo na chuak to ange ti in an bo ruak aron chok chhaule meka Spain le France te hi sang hi som ni paruk FIFA World Cup semi final B ka hian July ni som palizan July ni som pangajing dar som panhi le achan veya AT&T Stadium Dalasa arin khel dona heram panhi te hi tun World Cup match masa a ne na mu nam tak changin semi final andon lut ve a Spain hian quarter final a Belgium kha 2-1 in an nea Fabian a goal thun nuwa Belgium lamin ron chang let ma se minute somriat pariata Michael Merino chuan goal ro pui tak thunin Spain hi semi final a ruai thlenga France ve thung hian an mel ma hlui Morocco laka boruak thar siamin 2-0 ngatin an lo hne ve thunga he anin khel tura hian Kovel players Chaberber an club lama in mel mak tak anin ton dona wangin a mu nom bi khle dona Mbappe France striker le Spain thang thar superstar Lami Yamal te in machon na mu nom tur bi ani dona Euro sang hi som ni pali semi final a Spain in 2-0 a France an lo hne tum khan an lo in ton to nu ani a Spain captain le defender telamin Mbappe dang tur hian na hau tak an machon dona France lamin Yamal adoi thiam na laka inven an ngai thar hle don bok Spain hian tun World Cup tournament chung zogin kar nung chemoy record ro pui tak an ron nei tluan para quarter final chauka goal an la chu masak ber ani thung cherang tak le winger pani Yamal le Nico Williams te tlan chak nam hangin ball position nung tak an mang thina Lami Yamal hian Belgium laka player of the match loman adonga a mu nom chau le bok Spain keeper Simon hian minute zaruk somli pakwa chungat goal chualovin World Cup chanchina record thar aron siama Merino Portugal le Belgium laka bench atangaron lutin hun top don minute somriat pangat nu lama goal poimo aron thun zela Kovel makti ani nge France tun World Cup an latlom mia lo thunga Didier a hovin physical game rawrum tak tlar ma le tlar nung he tak manga counter attack ro pui tak anron manga Mbappe Real Madrid forward hian tun World Cup chungin goal riat ngot thunin goal masruai tu ani meka World Cup voi ni a azona goal riat thun thei om chun ani bok Michael Olise Bayern Munich winger hi aron chero pui hle boka assist voi ruk ngot neyin Pele assist record siam to chu aron pluk trep to bok Spain le France semi final in kher tu laka hian Kovel mun sanga football pundit tele expert analyze te thlir dan po angai nom le a Kovel betting site lian le bet MGM le Van Dial te tarlan danin France za asom nga panga vele anda sanga anni hian World Cup tournament chungin ne na an la changtluan par awangin analyze ten kha chuan Spain hian Euro sang hi som ni pali semi final ale Nation League sa France an lo hne to thina wangin ril run ne na an nei jok an ringa pundit te chuan he match hi Kovel khel dan sang hlak pani in machon na ti inan soi nge Spain hian ball an thunun dona analyze te soidan chuan Mbappe le Dembele te ven deuh ngai lova an siam thena kong om chun chu ball lak saka an kutada mi lo hi ani ma se pundit team victory le midang te thlir dan chuan France an rawrumin ball an chan lo poin Spain in ball an vom nem lai khan counter attack rang tak manga shem thut thei tur players Chaberber an neya football analyze te chuan Barcelona defender Pau Cubarsí hi tun World Cup tlar nung che thaber ti in an soya Laporte anen anin kopfu le a Mbappe dang thei nge tura an ngaya Dani Olmo ron lut thar le hian Lami Yamal na ati olsam analyze te chuan an soya
France lama Michael Olise aron chero pui hle a Spain tar nung veilam tan na hau tak asiam an ring hle bok Khovel football analyze te pundit te le betting market te thlir danin he semi final a hian France chak jok tura rin an ni meka ma se mi pui te le expert te rin dan hi ala sang le a Khovel betting agency lian BetMGM le fundai te tarlan danin France chak tur hi za som nga panga vel anga da ni ma se Spain za som li panga vel angidan chu ta Spain lam thlop tu te rin dan thunga chuan Spain hian Khovel midfielder Traber Paul Rodri Fabian Ruiz Dani Olmo an neya ball vom nem laka France an chimit ne an ringa lami yamal le Nico Williams te tlan chak na le doi thiam na hian Euro sang hi sam ni pali khan France tar hnung an lo sutlang to awangin tuna po an gam zok an ringa Cubarsi le Simon te tar hnung a an din hian tun World Cup chunga gol khat chau an la chuate hi an ro puina ti sual tu ni ma se Francian player mal hlot ling thei Khovel forward lom ber an neya eng ti khuna emopo gol thun thut thei din huna an dinga France an physical arorumin Spainin ball an chan nem lutuk laya an counter attack rang lutuk Olise le Dembele mangin attack na tak thleng thei ani awangin Didier Hovin Francian squad lian le rorum final le semi final khel na hun tha zong chu ton hriat nei an ni na hian hun har sa laka ne na a mu tir zok an ring bok tuna hian Spain le France fans te pau ruak po hi Khovel football a chuan asa thapat phat to hle a tun hnaya anin ton nguna wang hian fans bo ruak hi sang hle a Spain supporter te chuan an khel dan moi ball in pe kwal zut le thang thar wal lami yamal le Nico te doi thiam na chu football khel dan tura moi ber le mu nam bera an nga ya France khel dan rorum le counter attack ringa chu tui lo le mu nam lo ti inan soi sel thin na sa hle am France supporter te ve thung chuan Spain chu ball pet liam mai gol thun hlei thei si lo ti inan musit le thunga an ni chuan gol thun na khol Mbappe atlan sak na le champion tura achak na kha chuang takin an soi thina he rampani fans te hi anin khel to chuan an nam la arik lai tang hian an loin bu khum ton thina boruak ti chuai tu pakhat chu Real Madrid hi ni Spain fans tam tak chuan tuna Mbappe hi an club players nima se ram in khela chuan thlir top an tuma fans labin in club chandam tu turani boka min hlawani kha ti inan chai let ve thunga semi final a anin khel tur phei hi chu USA om France le Spain mi le sa ral tlan tam tak ba ka Khovel mun sang atanga zin khom fans tem stadium hi an kha ne le dona ticket man po atawin entum an thanam le amuna entum mai ba ka Khovel mun sang atangin TV le phone computer tablet te manga entur mi po an tam le dona ni he semi final in khel tura hian Spain nge itan France